o lea ua whaatasi mai a tātou malo whalo alungia. Ia, mo se tātou reporti whapitoa. Ia, mai Samoa. I le au nanga o le AKP Global Rentals. Se tasi au nanga rental i Samoa. Ia, lea laua fia lava le tātou porkalame le nea fiafi. Lea ua maua le tātou sota inga. Ia, mrato wha ia wao alofi po. Ia, le li pole. O le tātou AKP Global Rentals a wā se tātou whatalanoanga i le nea fiafi. I le avatele lama le whaloalo i te tau ai. Ia o te whawhelo i atu, whatalo whātu. Ia lau tō whāsale aula i le nei vāenga le fiafi maloro soifua manuia i lau tō whā. Whāwhitai. Ia, whatalo whātu si lau tunga fōi o lau pūlea le tātou le tō whāsale lau. Ia po tātou pōklami nea fiafi. Whatalo whātu fōi malu le atino i a Samoa. Ia ona tūlanga whaluke, ia e tainane po ia e kaletia, ma le nopa e kalesia. Ia e mese po ia leo whafonga i le nei tūla kiapi. Talofa lava. Malo, whaftai tātou. Tau whai wha malo. Nei vaenga le fiafi, ia. Via le tō amwhai on tātou. Maua le nei whasota inga tāua. Ia, ma le... mai lau tō whae, mai se le o nanga a le AKP Global Rentals. Ia, mo le amatalia le tātou porkalame nea fiafi, ia, whaafsili atu ia te oe lau tō whaava o au. Ia, pe mawhai ona whamatala mai le tala whaasolo pito le tātou o nanga, o le ale umi talu ona amatalia le tātou company le AKP Global Rentals. Ia ma fea foi olo fa mautu i tātou ofisa ma le ngang whalua. Ia, ei mo whaafsili o le nei au nanga ta mata po le lua te suma spitu le. Na te lata lava i kwata muli muli. Ia, ta mata i tūma wa aito le ase isi nisi e whaina so swani no tau nu mai poi Australia. Le wa poi san no foi nātu no. Ia. Ia, ai pa mai tauina, ia, tasilea, isi mwhai ona soani ma tau tuaila tunu ia, mai se fo ia, au nai, nai au tātou tangata, pe poi tangata malanga mai kafo, ia, ai mai se fo ia se leni mo soani kutina inga ma, uranga mo papena, ia, na mata maila tau sanga na luafe sumalfitu, ia ma lo whanga yo ingal nei, au nanga i vaitele pou, e lata e mātou tua oi ma parelau niu, ia, lata fo i tonu me iainisio pale sā, i o aonga, ma tūlanga whapena. Ia, mai sipo i o se nopuanga pisi o no tasilea, tasilea au wala, mga ala, si o no pisi i tono le pito nuu le mātou te iai. Ia lava. Ia ole au nanga sa mata mai tau sangal na ia mau le ua paso solo tu lava na. O mila o nanga po balu tau sanga pea. Molo palo alo. Malo whaftai. Sa le aula. Ole tūlanga. O le ase whai numero le tātou fleet o lo i eile teimine i tātou tāwale. O teimine ua tolu mo tāwale. Malo whaftai. Ole vaenga leo le au nanga rentals e iei lava i tau pisi lava vai tau pisi lava le tau sanga le lau mai atu le e seta stasi nao vai tau pisi le asi atu o Samoa mai fafo asi atu ia inga ma nungu ma wo i nai Samoa o le ase vai tau e pisi lava mole tato AKP Rentals vao. E sa le ala whalinga o le maasina lea ma le vai tau tono le seta mautino alava toa pisia, tau saihi fointa avalea le o tātu tangata le ngata i lato i malanga mai fafo ia pape foina ia inga fo ia ua na po se suista avale te ai e se mai ala to tavale masani e vai se piki apu ia o se veni tau la poa ulanga papena ia mis fo ia ulanga mo meo popalenga ia o la to e mai matai ia pe o le pisi o le seta ia ona malolo lea e va sai te luova ia so ia no to pisi fo ile ile na solonga mo el fono fo ile ta to malua e kasi
sile vai tau pisi e au matula ia so atule ma uni e o uni foi e fai longa ile o tato aspa na utalutu o tasa mo Mali. ia anga ia tule ia i ulai wa anga i me foi le pono a tato alimentisi ia le ngata inae e tele foi le mana hisi e kalesia o le vai tauna e tele kalesia fai pono ia le patonga le foi Samoa ia foi ma isi foi e kalesia Mali. ia o matu so atula ia lea i ulai au kuto ia peua tau wasai te isi. Pau an me mana ia au kuso ma se tema ono te mitonu na wa to telefo ile au mai moa ma lau tafa mai papo ese mai le marketi leo Samoa pe o marketi la leo o kulisi. Ia mana ia fona vai taimi ia na so atulola ia male tato lukta maiti. Paso solo lo tamitia paisina vai na te pena leita vale mo tema Christmas e o malata usanga ia ilo na vai tai milunga ia ilo na vai tai nga tonu ia ia foi vai tai mi e lalo wa to ya le minoista vale e tulang fa pena ia ele faina wa tai mina mo le tap na penang mali la tau fono i foi na ita vale o fale tonu ia ta ilia fale le ia ili ia me se foi ia ma se malolonga anai sinia malato e vai ta vale e tu langa na le vai tau pisina le wa tau longo atu ia ele fa pe foi sera pasene ia le mato matenga ia tai mi sau ia wa le ausia le mana onga ia peo o tato vai numera ia na aputi mai le vai tau ia so mai ia tai mi e tau ese po ia le stele ia man falo ano malo faftai te loto tele o pisinisi sa te le lava le afianga i le vaitau o le koviti leo la savali le fa tausanga lima tausanga talu ana mavai atu le nafo i vaitau o whaingata fo i le tele o whai pisinisi sa moa ia mane lalo langi atoa o na mai le foi le tau navigate o le nava i tau i le tātou il tato falta vale il tato fale rento ia ma po ia se suinga le nei vai tau i le wa ma vai atu covid ia to so longa le alu o rentals ma fa tau le nei vai tau ia man to foila o matangi peno ko ia una matama to lo aso fitua ia a ole yo mai covid sa yel mi sela ia sa faina i foi tu lisi mai lato e mai ona tulanga foi le so fo maloloina wa matana alu lalo ia le tali tonu o tanga taile se vai tau le leile ta fao ia mas ia si mai ona o special fa mai le misela ia mai sela na ia inga foi ia ina tamai ia na alu foi le lalo numero ina ia ma lilo i manatu e ia si fa mai si lia tu le onga ele ngata fou i ona na tura tau ave ia a o le sailing ngata fo in tongo fitinga ona ele i yo mo mai le tua nga fa mai o le panga ia te lea na sa ia te lo fo ele ngata i ta vale e tuinatu po rentals te lo so specialista sa mo na matuanga e lan mo sila fia na sa lunga matu ta vale sili male afana na toi avese ole mafai matou ona totongi ia tulaga tauna ia pe ora na o tupe le sitala ita vale tu ia toinga melana ia la foi alulunga ia le tau o mea ma le tongi no tangata ia fatasi ai male malong set tongi e le faingo fiena na survive mai ia pisinisi le vai tau le taua ia wala sa matou amata mai le misela wanga i lalo ia i lato fewa i ma lato momiele o nanga ona e punitia lo lato na ona fa mai ia saulola le male tulanga le i wati le ina na le fia fewa i tangata ia e mais e tu ele ngata foi la fia fewa e o foi ia ma to i fe foi fata no ia o nanga ona le pesitele fa mai e silia tole a puti le ola i lo tupe moa e moni le ia na matua nga ia ilano na ta vale te lon matu se vai mai na se fulu ta vale na toi mai ai talo fa e le i faingo fie la le
le tau lalo a mata sulu ia le roto e peo a foi le roto o numera ta o mo moi mali e le fai ngofie ia au li tau ia te loso se pisi sia e fai e tele alu tau ia tatou te mata i tuina pea i ona vaivainga mona malo si anga ia na fuale ia lau sila ma fato fala ina po ani awala e ma faina tonga futi e fai titi ai e tu pe falu ia ai fa tele tu pe mo o pe o le tu langa na e fu lava lau na tu pe mo e fu ia lau polo fite mo ile tele tu pe mo ia ai a tele pu tu pe alu ala le tele o tavale la vea ia o vaenga foi so e mai parts e fai ale lei ia po le fai na luenga ia pole alava e o foi tupe tongi le malo a lunga le si ia o le mena sili lana au matangi le pelo fai lo atu o le tau ana matu o mai lua suma le fitu toe a pena le 5% le alulunga i le vandu tausanga wow e leo mafaina matu o ilunga taula o loa le iai talumina matal pisinisi le nei ia mantuala na umatual kovikia lele umailunga ta wolo to ya tabu el memonia na passa ta vale to wa sulfitu terminei te lo silia tu masela o pasene o sili mal falua ina ta vale o ma o batteries o pau ta vale ala o falua ina ma na tai ale al tongi le taule ave ma ta vale toi ale se senga toi ale se senga tau na mata mai yo tu langa na e te fua vane foi lai lau fa fonga anga a matangi mo se fa fonga anga Samoa ia le tu langa le tau le hai ta vane ma le tau party ia le mai le valu tau sanga le e le toi na ila ia tu facili pol profit no winga ia le ia lau pa le ninga o vaenga ia ai ale ia wa tapuni lo fai to am tu e lo fai lumba pa to fa po le pisi ma lo fa tai o le ta fatal noanga ne fiafi ele ngata o le fa lauilo ina o le au nanga matautua le akape Global Rentals au te loto tele nisul tato tunu ya mase ya tupulanga la lua o lo fa fonga mel tato por kalame ile nei fiafi o lo iai le nau ta inga i se taimi o luma le luma nai e a vea fo i masitangata e pulea sana ia pisinisi ia pe vaai ni pisinisi stele mo la tola lo fa fonga mai ne fiafi le wa mai ona sa no inicio lu itau o le foile al fanga solo ino fe amtute i se pisinisi o le ase fautuanga mai lo to fava o i moi la to lo fa lo ye no te inga e pe fia mata esa pisinisi se aso iluma o ani fautuanga ia poni mea e ao na mata itu ia ma silsila i fo inisio lo fia a ngai atu fo i leva enga o ngaluenga matiute pe ona fia ngai malau lo tofa ia pe a fai o e siling ia le lo panuo Samoa mo pisinisi ia paina vatu se tu alalo ai fa pe ni ina yo te loe le o au ye lo malmalama ile sio manga o to yo kilani po fe po ile taulanga lo alalama o meni po kalando o ta moa ia mai sel tal fa ta yo pia tele yo pisinisi la e mo miel fa ta no o ai lava le ata pena mai e malanga mai ia po New Zealand, Australia, Amerika, tutuila po fe lava lalang. O la ia vano mo pisinisi nei i Samoa. Le umale le mo mianga ai mai sea ia pisinisi ia te lo mea tau fale o loa ia ua tele le ata mai papitoa po le expertise o tangata ia mai saina mai lato e tau ave fale o loa. Ele ngata e te lelo la tu ata mai al commitment te loa sili atu po i ia tatou pe tu i la tu le lua se lo pasene e tau ave ile ia le i tu anga pisinisi ia au te leilo ape ia inisi sa mo ai mafaina sili atu la tu fai pisinisi me tau fale o loa ilo saina le tate va ita ia ia o lono winga e le tauna mata i tuina e tatou
a o pisinisi a o le mo le no mo o rentals ai la i le no I tulanga ia sa o la niche market e target ia lona winga tauna e malmalama I lau market le te anga iai ia le ngata ilea ia sa o le tua inga ta vale te whatawina ia tu sai male e male tele lau whasa launga whatai po I lau whatalinga umatangi lea wanoa wa e tuina mai ia mai se foila fionga ia se uli le na walau mai ia moela wanoa whalau iloa tasi ia vaenga o le whalau iloa ia tele whalau iloa wa tele whalau iloa te iloa po io lea la maua mai fo inisi tato new clients e mwhaion tau aveina ia tato oloa ia pol pisinisiale le rental ao nisi pisinisi le leia mo ni Samoa te lo spare parts pa lelo e lau capital ta matai o lai ele mo mianga te le lava inei o mo pau tasilea vaenga pe ia e aviai lau fa mua o tulanga fa pena ai fo inisi e mafai na tau ave mo lo si a to me samo me o e tainga ie me fa pena ia ma ai ko location le fai ai ia wa le fa pena o tangata e o nga market ma ia ma o la fo ia na isi pitonu te pela ma to ni vai tele o le mo to ai tele ku nisi le wa lo fi mai nei vai tele ile ma to a pitonu ia o mai ai tua anga I ta fai ngata lo ye chinje taina lo ye fo inisio fa le pau ia lo ye fo inisio o manga e to nga tulanga fa pena o no le fa le tangata fa tau fa nua u e ka le ia fo fai e fa le aonga fai ni fa le fai luenga I o si sio manga le na e fai ese analysis mai lo ai pe fai na ye na luena o loa ia no fo lo ia ai te lena vano o ai lava le tangata o lai yelo na ia passion the drive ia va tasi malona sila fia ia on paile se lo ilonga te toa ia va ai fai se swot analysis be tala fia ngai le tu sa mal malu se anga le vainga o ani lu tau o lo tonu ani ava no ia ia tu pa tasi atonu le no na me fai ai on mo se atuanga te la sia yo poitain o le fatu tua te me ia pata no wa ele se mitio mai faile I tua nga pisinisi e sen pisinisi no mai foi meta no male ainga ia fa mai le ata mai mena o nga ia mai te o faile pisinisi ia le wa ia malo faftai o le peole taua na faftai mo vaenga ia petala ia ne fiafi a peo se tasi leo o pattern fo wa mai tauina le nei vai tau o le toe foi atu o ai mese ia whanau mo la tau sa whanau I fafo le tupulanga wa onga wa whaingaruenga wa maua to mai ia toi foi atu loi sa mo e whaatu ia a mata nisi o pisinisi e tau tua I foi le tatou malo ale mānei e le vaenga leo e sau noa iai o se insight on the ground insight mo la tau ia o lo fufuina ia po lo ia se fufuanga e toi foi atu o wale amata ino pisinisi ia ma tau toino le tatou malo I Samoa ia mo la tau e fia te lope o ne sau noa o le langa solo atu le fono tele I malua le sui al fono tele I malua le vers fou mal vers tu atu ia a whapea ele I maua ia ni rental a wale fono tele I malua whawhewhea na maua sota inga ia malautou wha ia malautou ofisa a wale sa ilia o se rental mole nawa I tau whaman mole vau ia o le teimi nei o lo iai le Facebook le pisinisi o le akape Global Rental e lanu mu ia lona palau ilo le sticker ia ma lo iai le ingoa na Global Rental ilunga ma telefoni e lua na iai ia pe maua foi mātou ilunga o le messengers ia whaingo fiana maua ilunga I le akape Global Rental ia ele ngata ilea I o lo iai telefoni iai emaili ia o le emaili o le vaa.alofipo@gmail.com ia po telefoni na ilunga ia po tau spoi telefoni ele terminei
o lau telefoni o le fitu tolu o le lua tasi tolu o le fitu tolu ia lua tasi tolu o ia o le si telefoni le mawai fo'i ia le sosoani o le fitu tolu o tasi o fitu lima fitu tolu o tasi o fitu lima ia telefoni na faina so tai mai ai pa mole au matang ia o lo ia piki apo lo iveni ia telefoni SUV o telo ta vale o SUV le te ma wanu spulu ia ma na iveni na 7 seaters ia ma piki apo all four-wheel drive ia o faina so ani mai ta vale tau laiti mai lalo SUV ele tele ona o le mana onga o tangata pe feel comfortable ala tu le SUV le ngata tau mawalunga te isi ia la ile conditions ia le view fo numa mata va ai mai mo fia na pata unu ia la tu fuanga to el loto to tonu tele ia le very roomy ia va ta tu matua mo tu ia la pitch ia tu langa na au matangi mo foi se tau ngo fie pai mi ko se po ale tau la to ia mi se termine so sone tu foi fono statu e kalesia pa kata ia po le ali tu a ina pa la velo anga mai ia po sta fonga ma tu tau fai la vai pai me si le tali tu ai I lau whawhiawhia ina lau whainga malanga. E ala len mātou poi au nanga. Tai. Ma lo whawhitai whao mo le tātou ripoti sa mua nau e whawhonga. Ia I le saunoanga le lipule o le AKP Global Rentals e maua lunga le Facebook mo la tō lo whawhonga mai ia ma mai moa mai lunga le tātou Facebook. O leo le a tag atu le tātou Facebook page o le AKP Global Rentals I lunga le tātou live leo o alu le temi nei e te fsota I sa o lava iai a whapeo sa ili sau rental mo sau malanga le ale whalave lave fontanga e ka le sia le a malanga tui sa moa ia o le a maua I le fsota inga I lunga le Facebook I mwhaifoia na fsota I le tofai a vao ao lo fipo I le numera ono valu lima fitu tolu lua tasi tolu o. Fitu tolu, lua tasi tolu o. Ia po le numera fitu tolu o. Tasi o fitu lima numera sa moa na. Ai le I whamaea le ta whatanonga. Ia I le nea fiafi. Ia tuatu le vanoa I loto whawa o ao. Ia moni alo whaanga. Te loto tele nisi o a inga. Tau a inga mawolo o a whaafonga mai lunga le tātou por kalame le nea fiafi. Ia tuatu ai le vanoa. Ia sau na nga whaiu, ia mai se ni alo whaanga I fia moli mai a inga I nei New Zealand, ma le nganga whaaloalo. Whaaftai tele lava au matangi le nei avano whaauro, le ngata na soani moli whaalau ilo ino, nei koi pisinisi, a wale o nanga multi o tātua tonu ia, ai o moli te poi whaaftai le avanoa la moli te waina I alo whaanga mo a inga, alo whaatu le tonga I tausimtanga luenga, lo ia si utro le na lo ngalue ina po mesi ia kilani ia le songa ia cueva tui maunga ma le faltu a telesa ma le panau ia famia le tua e tu sai po I male unanga ele ngata ilea ia o lo ia yo wateli ina o wa pineru ia ma mautinoa o le hoila o se vaina po henderson se no ina lo ala laila to ia ma le tele ona ia inga wa le masino ma to tele ia me se foi so tatu ai ngole patu le tu sa mo tasi le afiong el tai fono ia kilani talinga ia se wa muli va o sa kaio toma ia pa malo mo nga ruanga fita lo nga loe wa fa ma popoina o se o tatu ai nga poina ia le nga tailea ia mo moli atu le pa tele lava ila tu lango I sunga I fa fenga nga taulangi mai sa ko auto e kalesia na tio maima fa ngaia na ia tatu tavale ele nga telefono I malu el tau sanga sola ia fa pe po ia telefono el metisi ia ma fono mai kalesia a tio mai foi fa ngaia ole au nanga lava le tasi tatu te pai pa no fa tasi ina I fai ona tino ia maleleia le fa nga solonga o auto fa nga malanga malolonga I tono sa moa ia te minei o lava o maua mai le nei whaasalonga pa tai mo le avanoa ua tātou whai
pai paanga whaatasi le nei tula fiafi ono la uonanga a le tionga whai se iuli ia politalenga ia au matangi o lo tūle foe ia wale longa pui le ina o lo tōma malu al teimi nei anga leile tua whamanuia i le tātou le tio nei ia mai se lau whainga ruanga whapea pulisil ia whapea foi la tō umolo lango sua manuia tele nei a fiafi tō wha soifua Samoa. Soifua mai e manuia mo le atu le ngang whaftai ia lo tō wha sal aula wan whavanoi no lo teimi i le nea fiafi ia tātou toi mafuta e se soi luma ia pe aulia le ola man malosi mai le tua ia e manuia tele fe au matiute o lo fe ngai ia malo tō wha ia le ngata o tiute i tonu le tātou au nango le Akape Global Rentals mai se fo i tofi ma fe au matiute wa tofi ei ia lau tō wha i tonu le tātou malo wa le tautu ino Samoa ia manuia tele fe au matiute toi mal neva i aso ia a mal te mine soifua me ia manuia. Soifua ia. Samoa ia, te whamana tuatu le tātou whatanonga whapitole nā ma le pule le Akape Global Rentals to whai a wao ao alo fipo ia sa iliane i lunga Facebook Akape Global Rentals o lea le atea katu i le tātou post lea pe maea le nei live ia pe so ta il numera fitu tolu lua tasi tolu o numera Samoa ono valu lima fitu tolu lua tasi tolu o ia pole numera ono valu lima fitu tolu o tasi o fitu lima le whae ungana al tātou whatanoanga whapitoa mo le nea fiafi